big and serious and we don't ramp this thing going on from creation. Ram. Dragi moji, hvala vam što ste klikli, hvala vam što ste došli. Ja iskreno, trenutno sam tu kod Ikea, kod ovog ogromnog shopping centra. Ali imam jednu novost za vas. Koliko ste skontali po naslovu? Koliko ste skužili po naslovu, radi se o jednoj aplikaciji koju sam slučajno otkrio. Mislim, nisam ja otkrio, nego sam gledao čačko i... Znači, radi se ovako, prvo ću vam objasniti. To vam je aplikacija zvana Mistro. Znači, radi na principu... Evo ovako. Radi na principu da vam filtrira vožnje. Točnije, kod nas na našem području od ovih linkanih aplikacija mi realno imamo samo taj Uber. Ali mislim, evo, podržava taj neki Didi. Ovo nama nije poznato. Mislim, baš me zanima gdje idemo. Aha. Više jedino što ne mogu vidjeti, tipa gdje idemo. Znači ima svoj neki interfejs drugačiji, odvojen je od samog Ubera. Sad mislim, ne znam ko je sve znao za to, ko nije, ko to koristi, ko ne koristi. Ali, onak, dosta korisna stvarčica jer, mislim ovo možete tu zatvoriti, realno. Jer ima onak dosta zgodnih opcija, tipa koliko sam pročaško, ja sam isto danas, ne, jučer sam je instalirao, danas sam je podesio. Imate od opcija dosta stvari, auto accept i pod jednom od opcija, mislim, imate filter sa opcijama. Mislim, bit će vam puno zgodnije kad se sami instalirate, ja ću vam ovako samo na brzinu proći tu aplikaciju, jer realno nisam i ja toliko... Evo, čekaj sam da bacim oko. Da, ovo bi prihvatio, gledaj, ovo bi prihvatio. 95 centi je kilometar po satu, bi zaradio 41,01, jel? Aha, nije mi prihvatio, bok. Mislim, ne znam zašto nije prihvatio, accept sam, ali dobro, ajde. Ovo je nešto sitnije. Ovo je 78 centi, total fair i... Normalno da ne, reject. Likovi, nemojte mi zamjeriti, ovo ću vam prihvatiti, normalno. Nemojte mi zamjeriti, evo, mislim, možete vidjeti sad. Nova mi je aplikacija i ne znam zašto neće. Jebote, vidiš, tamo je 7.1. Da, onak, mislim, klikao sam na accept, ali jednostavno onak ne sluša me. Mislim, zapamtite ovu cijenu 30,53 zato što vezano za taj Uber. Znači, sad sam imao vožnju iz Novog Zagreba tu do ove Ikee za takozvanih 14,60 da bi se meni na kraju platilo 12,50. Mislim, nisam stigao snimat, bio sam u stanu, uletila je vožnja. Rekao, ajde, idem vam nešto snimit. Čist da imate za nedelju pogled, bog te, nema na čemu. Jer iskreno i meni je onak zanimljivo, pošto je tak neki novitet, na zapadu se ta aplikacija koristi redovno i stalno, jel? Tako da, nije to nešto sad toliko novo. Ja mislim da se otprilike 6 mjeseci ovo koristi. Čekaj, gdje mi idemo? Aha, mi idemo gore, bog. Da, ovdje iskreno nisam toliko ni bio. Tako da ne znam, ni kak se izlazi, ni šta ti ja znam. Ali sviđa mi se ova... Aha, ostajemo. 450, to je iduće. Sviđa mi se ova vožnja, 30 eura, 53 centa. Čovječe, znači tu ga kupim 7 km i palimo do centra Zagreba. Ljudi, donekle
neka nada, onako, kužiš. Znači, preko ove aplikacije odmah vidite koliko je to po kilometru i koliko bi s takvom vožnjom zaradili u sat vremena. Tako da, dragi moji, nadam se da će vam pomoći ova aplikacija. Realno, više će pomoći tipa u busy periodu, kad vam dolazi vožnja za vožnjom, kad imaš, ne znam, 3-4 vožnje na lageru i onda moraš računati, čovječe. Bar da se vidimo dobro. Znači, fon mi smrzava žešće. Pogotovo sad nakon ove aplikacije, vidiš. Dobro, super, ali šteka, ne šteka, odlično. Da, mislim da će biti super zgodna aplikacija svakako. Nadam se da ćemo ju svi koristiti. Kažem, vani se koristi žestoko. A najbitnije je kad krene šljaka, kad krene ludilo na toliko requestova, da imaš neki filter, čovječe, da ne moraš računati, ali ne možeš sračunati. Možeš ove sitne male vožnje, sad, ajmo reći, prvi, drugi mjesec. Ja već danas onako osjetim da ima onako vožnji, da nije toka drama, da lagano sve skupa izlazi iz depresije, bog te. Kao da su se svapali prvi i drugi mjesec prošla godina, evo. Tako to meni izgleda. No, ali kažem, normalno, brutalna informacija, frende, znači stoji ti, Isuse, kako šteka ovaj mobitel, znači... Opa. Mislim, vidite i sami, ono nešto što je najbitnije, što se svi ovdje, pitamo, kao koliko je kilometra, evo viš, kilometar izađe euro 0,6 i ovako bi 33 eura i 92 centa ukoliko bih imao stalno ovakvi vožnji, bog te, kroz sat vremena, mislim, sama vožnja 30-53 dana. Da, kažem, tu postoji pod tim opcijama da vam automatski prihvati i da vam automatski odbije vožnje. To se sve da podesit. Koliko vidim sada, kažem, nisam toliko stigao ni čačkat po toj aplikaciji, ali vidim da je nešto u funtama. Sad, da li se to obračunava fakat u funtama ili samo stoji kuš, pošto nemaju tipa ikonu od eura, tipa, biti nešto čačkat po tom. Da, realno ni ne mogu sad ulaziti u settings, pošto smo u vožnji. Ili, da vidimo. Ale čak i mogu, bog te, da, Ali likovi, znači mobitel mi šteka. Da, vidite tu da kao 20 funti, to sam stavio da automatski akcepta. Ako je vožnja preko 20 funti, odnosno eura. I to je to kao auto accept. Sad, kažem, bilo bi onak brutalno staviti za ove male vožnje, tipa ako ne želiš ispod 5 eura voziti, da ti automatski odbije. Zašto kažem? Zato što znate i sami da zvoni i živcira i ritira. Dobar dan. 3117. Evo, samo sekund. Može. Ali on je sebe za taksiranje uzeo onaj nekakav Citroen koji svi taksisti imaju na podmaku. Aha. Da, onaj... Ne znam kako se zove taj auto. Da. Tako da... Onaj najisplativiji. Onaj najisplativiji, tako rekao da je onak kanta od auta, Da, pa kod je bitno, bog. Ma ja sam se zajebo što sam išao ovak daleko. Da. Mislim zajebo, jesam i nisam, šta ja znam, ali uopće nemam popravaka na njegu, sam peri-deri. Šta, na Golfiću? A koji je ovo, šestica? Sedmica, pardon. Ovo je sedmica s plinom, Aha, pa to je super, to je za grad odlično. Malo motor, 1.4, znaš šta. Evo. Tu smo, hvala ti puno. To je to, sretno, hvala tebi. Bog. Zdrav. Ljudovi, prestani. Ovo je dobro naplaćeno, onaj prošli uopće nije bio dobro. Evo, ovako vam to izgleda. Da vidim ovdje accept, ali nešto šteka, čovječe. Nešto šteka, tako da moram ga još i ručno. Ovo su dobre cijene vožnje.
Vraćamo, ja? Aha, evo ga. Znači ja sad njemu moram praviti krug kuć da bi ga... Likovi probat će odraditi svoju normu. I za to ću vam pokušati onako objasniti koliko sam skontao na tu aplikaciju, ali sorry ljudi što nisam dobro proučio aplikaciju i krenio raditi video, ali u hodu ćemo skužiti sve. Zato mi pišite ono u komentare. Jebote, evo radi Bog, zamisli. Pišite mi u komentare šta ste skužili na aplikaciji, normalno ako budete instalirali. Ja bih vam rekao da vam je to must have item ako imate account na Uberu i ako mislite probat nešto zaraditi na Uberu. Jer ovo vam je otprilike 30% veća zarada koliko sam čitao recenzije od drugih Uber vozača. Ja bi fakat isto mogao napraviti neku računicu negdje kod kuće. Sve na papir zapisat pa da vidim onak čisto. Dobro. Aha. Dobar dan, dobar dan. Ovo je brijem da ću parkirati. Da, ovo izgleda kao... Da li izgledalo je onak dosta smiješno, to što radi. Hvala vam puno. Hvala. Sretno dalje. Hvala, Đenja. Dragi moji, vožnja gotova. Mislim, kao što vidite, baš se i ne snalazim čovječe na ovoj aplikaciji. Evo. Čekaj da vidim, bi ona mene baca ovog te nazad. Aha, mogu ići oko. Ja sam ovo onako refleksno povukao, sam vidio ono koliko 6 eura 5 km, tak nešto, znaš. Ali vrijem da 6 eura, ovo mi se sviđa što mi ovak stoji cijelo vrijeme kuš, ko onaj dio na Boltu. Uglavnom, ljudi nije loše, evo ja ovu zadnju vožnju iskreno ne bi nikad prihvatio, ali kad pogledam, uopće ni ne gledam te kraće. Ali ne stignem čovječe, ono znači koliko ova 5 sekundi, koliko 4 sekundi traje kuš kad ti onak iskoči. Di ćeš ti to cijelo vrijeme računat, nema šanse, znači ovo je ljudi revolucija. Ovo je next level jebote, prešli smo level. Ovu vožnju sam, evo vidiš, ja bi ovo jebote ono uvjeren kuš da je dobra, a u biti je katastrofa, znači ovak k nastavim vozit, to je ispod 20 eura sat i kilometar je onak euro i 10 centi, a ima puno bolje vožnje, ali mislim nema veze, sad ću odvest kakav god da je, nije bitno, ali realno ono, mislim realno treba sam i odvjet, ali nema veze. Tu sam u centru i nemam čovječe di stat s autom. Nemam di stat kuš, ono, jebate gleda ovdje desno, ono. Nema veze, ajde idemo. Kako sam neodličan. Željeni dio, bog te što svi govorimo, ono 20 eura sat i euro kilometar. Mislim, kaj da vam velim. Isuse Božje, ovo nije ne da je... Ne znam šta bi rekao. Znači, najveći krkljanac ikad. Putnik kak nema, ravnalo. Dan. Dobar dan. Evo idem iza vas. Može. Ok, baš je gužva. Pa sad je, Sad ono je 4 sat 5. baš špica, sorry. 4 sat 5. Možeš. Nema sad ono, Nema. 5 sati di god da jesi, ono, Ma ako si u zato. centru. I to, vi ste Evo. stavili... Hvala. A, keš ste stavili. Da, evo koliko je, 10 više. 10,58. Ma, nemate, možete idemo. Sve 5 možete ostaviti 10. Evo, thanks. Što je? Ma, ništa. Što se promijenilo, kako Ma. se čekali. Pa je waiting time. Da. Ajde, hvala vam. Hvala, evo tu se možeš lijepo rikati. Može. Sretno dalje. Hvala. Bog. Dodavi vožnja gotova. Sad. Dramica je što nemam novih vožnji. Brijem da ću malo sačekati, ali dobro, treba mi malo da se podesim.
Treba mi malo da se podesim. Bog te mazo. Likovi. Ja mislim da će ovdje biti odlično. Onako, kampirati na kratko. Znate šta? Ja bi ovako, stop. Grec. Dobro, aj bog. Super, ajde da te ugasim. Ajde. I onak, brijem da ću morat krenit solo pa. Sam budi brz, molim. Mislim, zagrijanje, ono fontale žešće. Dobro jeste update, ali ovo. Da, ljudovi, evo ovako vam izgleda. Aplikacija kad se starta, znači ovom sad smedam. Super. Maminu mamu. Znači tu startate aplikaciju i to je to. Ne mora se... Pa, vjerovatno smetam gospođu, iako nije uparkirala, nego je prošla. Jebeš mi matere, kak je to, ljudi, ono... Ne znam. Ljudi, ovdje je mrtvilo, bog te. 31% i to da vozim za 2.48 još. 17 i 17, tu sam na... 17, nekako sam ovdje, bog. 81, znači skoro 100 eura danas, što ono, što nije loše, dobili smo 1 euro tips, sad sam vidio. Brate, ono zaobiđi ga, jebote. Ovo mi je najbolji čovječe, na motoru ga neće obići. Isus te ne da. Gađamo bar preko 20 eura sati, bar euro 20-30. Ispod ih neću prihvaćati. Se zeru malo povući, tipa malo niže od Svetog Duha. Ali ovdje je baš onak neki mrtvi čošak, jebote, ono, nema ništa od vožnje. Da, ovo je isto lijepa vožnja. Ljudi, ja vam ne stignem tipa pročitati ono, znači 0,3 km do putnika, 4 km ga kao ono furam. Tako da mi ovo ono turbo pomaže. Dobro, brijem da će se to sve ono u hodu odraditi kak treba. Bok. Dobar ambok. Ja ga hvala puno. Hvala puno. Doviđenja. Pozdrav. Vožnja je gotova. Znate kak bi ja, ajde debelu prođi. Ja bi realno negdje... Ja bi se negdje uštekao, dragi moji. I odradio možda još vožnju 2. Ja ću probati ovak stat. Jebe, kad dođe ovaj invalid, ja ću se maknut. Vidi da sam taksi. Ovo je dobro. Ništa, odbili nas. Evo tu sam u centru Zagreba, čučim ko čuko, slušam neki dobar trance. Realno nisam mnogo zaradio za danas, volio bi još koju vožnju. A sad već je lagano ono, već lagano ide na 6 sati. Ne znam, brim da ću lagano krenit prema Novom Zagrebu, ako nešto uleti ono, normalno da ću prihvatit i idem lagano. Evo ga, Karina od Marina. Ovo je loše, da? Ispod eura je, to ne prihvaćamo. Ovo bi prije išao čak, čovječe, zamislim. Evo gledaj, agree i opet ga neće prihvatiti. Da. Sve o svemu idemo laganica. Evo ovo bi mogao. Da, ne daju ploče.
Da, ova zadnja vam je bila bidanje, tako da ništa. Neko je prihvatio za manje keša. Evo to, obožavam ovaj prijelaz, uglavnom ja moram skočiti u trgovinu. Ovdje vam je uvijek tako. Kak vidite. Prevedenom odvratno. Ja, dragi moji, što bih vam rekao za kraj? Vezano za aplikaciju, znači Game Changer. Nadam se, ali mislim da će realno, kogod da pogleda ovaj video, a vozi Uber, instalirat će si i radit će preko toga, zato što ne samo da sebi pomažete, nek pomažete i ovom drugom. Realno, mislim, mogu vam objasniti kako vam radi Uber algoritam. Tako da, što se tiče tih stvari, znači Uber algoritam vam radi na sljedeću šemu, da tipa kad neko naruči vožnju za 20 eura, on vam prosljeđuje prvom slobodnom vozaču i nudimo tipa cijenu od 5 eura. On ako ju ne prihvati, nudim iduće 6 i tako dalje, jel? Tako da, realno, vozač koji prihvati vožnju po najnižoj cijeni je dobio tu vožnju. To je lagano, jel, za skužiti. E sad, ukoliko niko ne prihvati vožnju, ta vožnja se nudi, odnosno bida se za veću paru. Tako da možete pogledati, sad ću vam baš pokazati vožnju. Ova vožnja, bože, ovu curu što sam vozio, ona je platila, biti vožnja je bila 30 eura, da prazna mi je. Ona je bila 30 eura, da, o ovoj vožnji vam pričam. Znači to je bio komfort, 21 km je naplaćen 30 eura i 53 centi. Zašto? Zato što je Uber njoj naplatio tipa 32 eura, tak neš sitno, jako sitan profit su imali jer nikog nije bilo u krugu od vozača. Tako da, to je u biti najbitnija stvar. Znači Uber je samo, ako je ona platila 32 eura, Uber je tu zaradio euro i 47 centi. Tako da svaka vožnja, znači ona vožnja koja je od 20 eura, i ako je uzeo ovaj od 5 eura, za 5 eura, znači on je zaradio 5 eura, Uber je zaradio 15 eura. Ako je neko uzeo za 19 eura, on je zaradio 19 eura, Uber je zaradio 1 euro. Šta se dešava kuš ukoliko Uber ne može naći vozača kuš? Onda će nuditi njih na svoju štetu. Vjerujte mi, provjerio sam te informacije, ne govorim vam bez veze. Tako da stvar je u tom da se u biti trebaju odbijati te vožnje, jer sa samim odbijanjem vožnji Uber povisuje cijenu te vožnje. To vam je jedino kako možete povisiti tarifu, cijenu rada itd. Nikakvi štrajkovi, ništa. Uglavnom, to bi bilo vezano za sam rad Ubera, iako ću proći definitivno kroz jedan poseban video tu temu. Još vezano za tu aplikaciju, da, rekao sam, tu vam stoje filteri, ja sam si dodao 2 filtera u slučaju kojiš da nešto, ali mislim, ajmo reći kad bude krenuo posao žešće tamo negdje, jel, iza Uskrsa, da bude tih vožnji na Uberu, brate, da se ne možeš snaći, onda ti filteri puno znače. Sad trenutno nije loše pogledati svaku vožnju koja ti dolazi, evo sad realno nema ni jedna vožnja, ja imam upaljen UberX. Znači to bi bilo vezano za te Uber i sve, i ovdje pod history možete vidjeti normalno sve kao i na običnoj aplikaciji. Znači ovdje je filter na 7 dana, ovo je nešto jako dobro, gdje možete vidjeti tipa svoj rezultat pojedine vožnje i prosjek dana. Znači danas mi je prosjek dana 1 euro i 3 centa, odnosno 28 eura i 9 centi po satu vožnje. Ja mislim ljudi, da, to vam je po satu vožnje, ne po koliko sam bio online. Sad kažem, ima tu još svašta, ovo je rejected. Jebote, gledajte šta sam ja sve odbio, da. Ovo je approved, ovo sam valjda vozio, ali ne sjećam se. Da, jesam, da, to se sjećam. Uglavnom, ljudovi, kažem, ovo vam je sad game changer. Vi koji vozite i volite Uber, ovo će vam puno pomoć. Na zapadu se koristi ova aplikacija već dosta dugo i manje više u svaki vozač koristi. Ljudi, manje više to je to.
što se tiče ove aplikacije i ovog videa. Fakat ono, gladan sam, idem se najest, idem popiti jednu čašu Coca-Cole zato što ne pijem kavu, iako me glava već počinje boliti od manjka kofeina. Nadam se da će i to prestati, sad je već koji 3. 4. dan da sam i to srezo. Tako da, dragi moji, evo, kom se sviđa, like, ko nije, nek klepi onaj subscribe. Evo, drago mi je što smo se gledali, eto, vidimo se u idućem videu. Big and serious and we don't ram this thing going on from creation. Ram, ram.